أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا دبي صحبة خدا أمي بحثا باوريا بقضاء وقدر بكن. قال مسلمانا کا قضا چیا قدر چیا معناوی چیا امی بحثاوی بکن. معلومه قدر تشتی گو خدا ج ازل حتی ابد، یعنی جبری حتی صونی، هم زمانی وی هم جهی وی هم اوزلکی وی بزانبوا و گود لوح المحفوظ ده یاس کریا جرته گوتن قدر، یعنی ج ازل حتی ابد تشتی گو ورن دنیای هم جهی و هم زمانی و هم صفتی و خدا عز و جل بعلم خوی ازلی زانی بوا و لوح المحفوظ ده یاس کریا جرته گوتن قدر. قضا چیا؟ قضا او تشتی گو خدا ج ازل حتی ابد جهی وی زمانی وی صفتی وی گویاس کربون وقتی کو هات میدانی لگوری وی دوزنا خدا لگوری وی زانبونا خدا گو بلی کربو وقتی هات میدانی جرتی گوتن قضا. گلی مسلمانا باوریا بقضا و قدری انسانکی گو باوریاوی بقضا و قدری هبی باوریاوی بعلم خدا هیا، باوریاوی باراده خدا هیا، باوریاوا بقدرت خدا هیا، باوریاوا بتکوین خدا یعنی تقدیر خدا کو خدا تشتا چید کی باوریاوا بوان تشتا هیا. انسانکی گو باوریاوی بقضا و قدری هبی يعني يه باور بكي جو خير وشر، قنجي وخرابي، ازيت ورحتي، تشتي جانلي وتشتي جانسس، تشتي فايدلي وتشتي فايدسس، حموجي الگوري زانبونا خدانا، يعني خدا بوازاني وخدا چكرنا ولو باورياوي بيچه بي. گلی مسلمانا دو دنیای دا تشتی گو چه بوا و تشتی گو ورن چه کرن بزانبونا خدانا بخواستنا خدانا بتقدیر کرنا خدانا و بچه کرنا خدانا، یعنی بخلق یارات مشکرنا خدانا گو خدا او تشتی یارات مشکریا. گلی مسلمانا جانا و هاته گوتن دبیج هر تشتکی را قدرک وی هیا. معناوی چیا؟ یعنی خدا هر تشت چه کریا به امر خدایا. گرک ام چاوا به فهم بکن معناوی ابا گود به هر تشت قدرک وی هیا، یعنی خدا عز و جل ارادک سربستی ارادک حری دای انسانی، يعني إنسان سربس ديرايا قوتي تكاري قنجي جبكي وتكاري خرابية جبكي، يعني إنسان وقت قو قنجي بكي خداي مكافات ديدا، أما إنسان وقت قو نباشي بكي خدا يوي جزاكي، چونكو سربستيك ج إنساني رهيا. خدا عز وجل إنسان إرادة دا يدا، يعني خستن دا يدا، نگو حاشا خدا تشتا بزوره بإنسانات کی. مثلا ام بیجن ده باجارکی ده گندکی ده جامی جی هیا و قحوه جی هیا، يعني جامی ریا خیریا قحوه ریا گو خمارتی ده تی اسکرن گو نه تی نکرن. انسان سربستا انسان جمالا خود درد کبی او انسان کاری بری خوب دی جامی هر المجا خوب جمعات بکی هر اشخور الوید قرآن بخوینی
هر الویدش خوره ذکر بکی و کاری بری خوب دی قحوه هر الویدی به اوکی بلیزی به کاغت بلیزی به اوینا بلیزی یعنی نگو خدا دبیجی بلا اب انسان هر جامعی و بلا اب انسان جی هر قحوه بلکی سربستی یک دای انسانی گوتیه تکاری قنجی جیب که تکاری خرابی جیب که وقتی تا قنجی کر از مکافات دمتا وقتی تا خرابی کر از تا جزا بکم قال مسلمانا د بحثا قدر دا قدر تشتكي جركي جرانا حقيقة يعني وقت يقوم هو سر تفكر دكي مهو حقيقة قدري تام فهمناكي چونكو قدر بعلم خداي أزلية وعقل ما فكر ما صنر ليا يعني بفي عقلي صنر لي بفي فكري صنر لي قو صنرك جير هيا حقيقة قدري مهو تام فهمناكي د مسألة حديث جبريل عليه السلام دا وقت هات جنب پیغمبر عليه الصلاة والسلام ش پیغمبر خدا پرسی گویا محمد ما ایمان چیا پیغمبر عليه السلام گود ایمان اوت باوری خدا بینی ملائکت خدا بینی کتاب خدا بینی پیغمبر خدا بینی بروجا قیامت بینی و تباور بکی گو قدر خیر و شرا هر دو جی بشطرف خدا بیا يعني الجوري في حديثه باوريا بقدري جي إيمانيا جرك أم باور بكن جو قدر خير وشرا هر دو جيش طرف خدا بيا ياد دوا ده حديثة جديدة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دچه جم أصحابي خوا دبر أصحابي نار دچه دميزين جو أصحابي بحثا قدرت كن پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوارد بيجي دبي ماون هاتنا امر کرن گوون بحثا قدر بکن یان از هاتما امر کرن گو از بحثا قدر جوره بکم دب جوی چشتی بردن بحثا قدر زیده نکن چونکو اوان امت بریوا هنگی گو بحثا قدر کرن و خوته ده بردان عرده خدا عز و جل عذاب سروادشا ایدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا زیده بحثا قدر نكن بيجن بما إيمان قدر آنيا والجوري قوة أخوا عمل خوي صالح بكن چونكو إنسان أم بيجن دا قدراوي دا چبه أب إنسان الجوري وي عملت كي ولوم هو يزاني مثلا كسك جمل نزاني قد لوح المحفوظ دا خدا دا حقي مدى چياس كريا أم نزان نقو خدا دا لوح المحفوظ دا ام قنج یاس کرنا یان ام خراب یاس کرنا ام نزانن گود لوح المحفوظ دا ام زنگین چه کرنا یان ام فقیر چه کرنا ام هاتنا دنیای اراده کم هیا عاقل مهیا ام جخور عملی صالح وقتی گو ام بکن ایشالله امش قنجابن وقتی گو معامله خراب بکن دمکی امش نباشا بن وقتی گو دنیای دا ام رزق حلال بگرهن ام شخوره بشغلن دمکی امی زنگین ببن وقتی کو ام دنیای دا ام شخوره المالا خورونن و ام دنگی خو نکن دمکی امی فقیر بن مسئله که دبی روژه که مالی وعظ دکر دبی گو رزق لسر خودیا یعنی تلکو دبی خودی رزقی تشیینی دبی انسانه که جی گو مادم که گو خدای رزقی مشینی همه اجبنی انا شغلم دبي چو جامعه شخوره دست السنة تاكر بو ايوار لي جامعه نچو دبي دمكي ايوارا اينه بيرك كي ايوارا اينه درخي يه خوارنه ديش بنا خيرا مريه خوا بوشي دبي هما ازيب ما جامعه كام ميزنم گو هنه كلور هبن ايوه خوارنه دميدا بلا شخوره بخوي دچه جامعه جي طاريا كسي نابينه دبي ما كسك البيد هم إبارة إني آنيا دنجي خناك دبي ذاتن أفخارن يبر من ديسه جارا بيرك دبي جي أف الزلام دنجي خناك بيرك دبي دمك كس البيد نينا أزيبم دم جيك دي بما مالك دي فقيرو إبرشيا ميزان جوا خارن جيه چه
دبه خوی گو به پیرک گویی با یکل ویدرد به خوارنا ویدا یه خوار بو حفتیا دیدی سیمالی واس کر گو رزق سر خدای خدای رزقی هر کسی دشینه دبه وی جامری گود گو سیدا والا راستا رزقی لسر خدای لبه کختا کخت رزق جمهور نای دیگلی مسلمانا گرک مهو سوجه خون نکستوی خدا دا انسان کی گو به ازه گناه کم مانت قدرام ده یاسکریه جبروه که ادکم اگر گوت قدرام ده نه یاسکری بانه منت کر اب انسان غلطیت کی چونکو خدا عز و جل بعلم خوی ازلی بعلم خوی ابدی زانی بو گویه وی انسانی اینه دنیای و اب انسان یه چه گناه کی جبروه که خدا اب انسان گناهکار یاس کریه نگو خدا او گناهکار یاس کریه او ایدی اب گناهات کی خدا به علم خوی ازلی بوی علم خوی بداویا وی علم خوی زیدا زانی بود گوزه بی انسانی انما دنیای اب انسانی مظن به خودی عاقل اما عقل خوا خوشک ناشغلینی اب انسانی گناه کی او ایدی خود تعالی دلوح المحفوظ دا اب انسان گناهکار یاس کریه جبر وی که انسان کی گو گناه بکی خداوی دی عذابی چونکو اب گناه کرن به اراده ویا یعنی اب انسان به اراده خو گناه کی نگو خدا بزوری پی گناه دی کرن اگر گو خدا بزوری گناه بمهو دابانه کرن یان قنجیب بمهو دابانه کرن مقصد امتحان دنیای ده چه ندبو امتحانات چیه؟ امتحانا مهود که به صنافه که دا مهود تشتکی نزانه مهود اراده خواه بزانبونه خواه مهود تشتاد که لگوری وان تشتگو مهو یاس کری پوان تینه دا این جمهوره ایدی اب دنیا جی ولویا ام به اراده تشتگو ام دکن ام به اراده خود کن نگو حاشا خدا بزوری و تشتب مده کرن قال مسلمانا كائدي اف قدر دقيش دبي يان دقيش نابي افج جانتي برسين قدر دقيش دبي يان نابي قال مسلمانا حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هيا بخاري ده درباس دبي هاتي روايت كنج ابي هريرة بي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا او كسي قو بخوازي قو عمري وي دريج ببي يانجي رزقي وي فره ببي بلا قنجي بأقرباي خوبكي يعني إنسانك يقو قنجي بأقرباي خوبكي دبي سببي قو عمري وي دريج بي ودبي سببي قو رزقي وي فره ببي أما دا آيات القرآن دجي وها هات يقوتن دبي وقتي قو أجل إنساني هات نساعتك پیشت كبي ونساعتك جي پاشت كبي يعني أجل گو خدا یاس کری گو ساعتا وی هات او أجل يه چه ببي لگوری آياتا قرآني قدر دقش نابي ولگوری حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هو في حديثة تخويني ظاهر حديثي دبي إنسانك بخوازي گو عمري وي دريج ببي يان رزقي وي فره ببي بلا قنجيب أقرباي خوبكي يعني حديثة تفهمي گو هو قنجيب أقربا بكي عمري مهو دريج دبي ورزقي مهو فره دبي يعني حديث وآيات وقتهم هو الظاهري واد ميزيني مهو بقي نو كهبدونا اما حقيقتا هر دوكاج يكا عالم ما لسر في حديث مطالعة كرنا اراشترميش كرنا وها حكم جي درخستنا يعني قوتنا انسانك يقو بخوازي عمري وي دريج ببي مقصد جي قو عمري وي ببركت ببي عمري وي بصحت درباس ببي بلا قنجي بقرباي خوكي چونكو انسانكي قو عمري وي يدريج بي اما او انسان ينخوش بي وكو قو الحياتية ام دبينن هناك انسان بينج مهاجي دقستخانات ددمينن ديوغن باقما ددمينن اب انسان تمام حياة لي هيا اما حياتا وي
نیا وکا انسانکی گو صحت لیا ایدی انسانکی گو بخوازه گو عمری وی صحت لی و بخوشی در باس ببی بلا قنجی بقربای خوب کی انسانکی بخوازه گو مالی وی زیده ببی یعنی برکت بکوی لا مالی وی دا بلا قنجی بقربای خوب کی یعنی با ده حقیقت دا حدیث و آیت عینی معنی دنه افاده کرن یعنی قدر دگیش نابی یان جمهو کاری وها بیجی خدا عز و جل انسانك آني خست بين دنياي گو ازي عمري بي انساني 50 سالي دينم اما گو وقت بي انساني بم دنياي و ازوي سربست بردم اب انسان يه قنجب اقرباي خوكي يه الصل الرحمه كي گوشبونا گو ولو كريا بلا عمري بي حفتي بي و حفتي ياس كريا يعني الجوري آيات جي وحديث جي قدر الجم خدا دقيش نابي قالي مسلمانا دقلك آيات قرآن دا بحثا قدري خدا وها كريا مثلا دستورة رعد آيات هشتادا خدا وها قتيا بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء عنده بمقدار هر تشت لجم خدا بقدرك يا بتقديرك يا سنرك جيره هيا يعني تشقى تشتي كائنات دا جوهبي خدا سنرك جيره دانيا وياس كريا يعني بليلي وقتك يوي هيا د سورة فرقان آيات ددوا دا خدا وها قتيا وخلق كل شيء فقدره تقديرا خدا هر تشتشي كريا وتقديرك جيره دانيا düzenek jere danya, sınırak jere danya. Di surete Tevba ayeta 51 da Xuda wiha gotiya. Qul len yusibena illa ma kataballahu lena. Bêje ya Muhammed. Ji xeynî tiştê ku Xuda di heqê me de yas kirî, başqa tiştek nayê serê me. Di surete Zümer ayeta 62 da Xuda wiha gotiya. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خدا خالق هر تشتيا وقوتا ووكيل السر هر تشتي أو كفيل هر تشتيا د سورة الصافات آية نوت الششادة خدا وها قوتيا والله خلقكم وما تعملون تشتيكون عمل دكن خدا وين وتشتغون عمل دكن حموجي خدا خلقاندنا د سورة أعراف آيات صد حبتي وهشتادجي خدا وها قوتيا من يهدي الله فهو المهتدي يكو خدا هدايتاوي بكي أو السر هدايتها ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون يكو خداوي بيت دلالتي أو خسرية قالي مسلمانا جبا آياتا جيتي فهمي وش حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيته فهمي گرك ام چبكن ام بيجن باوريا مبقدري هيا و ام لغوري قوة خوا ام عملي صالح بكن ام إرادة خوا قلان مش بكن داقنا ام ببنا لغوري وي تشتيگو خدا ده حقيمة دياس كري چونكو مهو چبكي دمكي مهو لغوري وي هاتي خلقاندن انسانكي گو قنجي بكي دمكي دلوح المحفوظ دا اب انسان قنج هاتي ياسكرن انسانك خرابيه بكي دمكي دلوح المحفوظ دا خراب هاتي ياسكرن يعني خدا زاني بو گو اب انسان يه دنياي و يه اراده خوا يه باشيه كي يعني نباشيه كي و خدا عز وجل الگوري وي تشتي گو بكيفا خوا انساني كري بعلم خو خدا زاني بو ودلوح المحفوظ دا ياسكر بو ادي قالي مسلمانا مهوش سطايي نكي ومهو قنهي خوشي نكي سطوي خدا دا يعني مو نبيجي داد قدرام هو قدرام مدى وها هاتبو ياسكرش برويكي ما افكر مثلا انسانكي جوهري قتلي بكي انسانكي جوهري شخصكي بكوجي اب انساني قاتل بإرادة خوا يعني بكيف خوا شو قتل كريا
و خدا جی دلوح المحفوظ دا اب انسان قاتل یاس کریا یعنی خدا زانی بو گوی قتل کی اب انسان قاتل یاس کریا نگو خدا گوتی بلا قتل بکی نگو خدا عز و جل گوتی بلا قتل بکی بلکہ خدا زانی بو گو اب انسان یہ قتل کی حتی گو خدا قاتل یاس کریا انسان مقتول یہ گوهاتی کشتن خدا عز و جل زانی بو گوی ای دنیای یہ بیکیر مناقشه کے یہ پیر پفچے و اوی دیوی کجے ایدی خدا عز و جل او جی عمریوی والقاسیاس کریه دلوح المحفوظ دا یعنی کنیوی امجارک دی بیجن قدر چیه قضا چیه قدر تشتی گو خدا بعلم خوی ازلی بعلم خوی ابدی بری زانی بو و یاس کریه قضا جی او تشتی گو خدا زانی بو وقتی کو لگوری وی زانبونا خدا لگوری وی یاسکرنا خدا هاتا وجوده او جیرته گوتن قضا قال مسلمانا قضاء و قدر بإرادة خدانا يعني بخستنا خدا تشتك چنابي اما انسان فعلا خودكي يعني انسان فعلا خوا عمل خوا سچمش دكي إرادة خوا الگوري وي تشتي دخوازي و خدا ايدي وي تشتي چيتكي مثلا انسان جمال دنيا خود درباست كي بازي چما جامي خود قوت دي ده بري خود دي چه جامي انسان لمالي بري خوا دنيا خود درباست كي بازي چما قحوي خود وي إرادة دي ده و دي چه قحوي خدا بدستي وي ناگري نابي بسكند ماده چكو جبونا كو امتحانه دنيا انسان کو قنجيب كي يه مكافات وي بيني انسان خرابي بكي يه جزائي وي بيني اما توصيه ملوا د بحثا قدر دا زيدا كور نچن چوكو حقيقة قدر دم هو تام ش حقيوي ناي دري گرك ام بيجن چه ام بين باوريا ما بقدري هيا و ام عملي صالح شخورة بكن داقنا خدا عز وجل ما مكافاتي باش بده ما و ما بخي جنتي دا خدا عز وجل نخوشي ما شفاء جوار بشيني خدا عز وجل مريه ما عفو بكي خدا عز وجل زاروك مصالح بكي خدا عز وجل دنیا مجی خوش بکی آخرتا مجی خوش بکی خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما و مجازابه اگر محافظه بکی خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن